none n'iminsi itatu y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021 mu nkengero za Minembwe gato hagabwe igitero n'inyeshamba za Mayimayi mu gihe cy'amasaha ya 3 aya mu gatondo. Iki gitero cy'inyeshamba za Mayimayi zagabye ku baturage b'Anyamurenge cyabaye hagati ya Kivumu ndetse na Gahwera. Izo nyeshamba zikaba zanyuze ahitwa kwa Sekaganda zikabasha kugaba igitero hitwa kwa Bidetwa. Ako gace kagabwemo igitero n'inyeshamba za Mayimayi kakaba karimo abaturage ndetse bari bafite n'inka zabo. Kugeza ubu biravugwa ko imirwano ishobora kuba igikomeje muri ako gace ndetse bitaramenyekana ibishobora kuba byangirikiye muri iyo mirwano atangwe muri icyo gitero inyeshamba zagabye ku baturage b'Abanyamurenge. Murenge Amateka TV, Daudi kuri mikro.